hai manaze ting chuma I zai hai manaze kolom anoi namai tarik kreze menge mai ting chuko karchibra sam zimemanka anoi zeme kogne hai mana king samdara terwa tele chuna ge tata trasma kake kleyuze ka box bombe anoi hai mana ni chidele zai chuna aize tata trasma kake kleyuze ka box bombe kake and chandrasekharan ka chebe peruze chairman tabam ge pungze bombe 2032 tingkum kum chanaze imreze kanare ka chambe aize tehang to gai ka kadai tele hinze ka chele za Ahuibe and chandrasekharan ka chebe peze 1987 kum ge ze turns tabam ge ze teze bombe kole ze sabe ze chuna ge pachu ze Ahuibe chairman tabam ge pungrang ge ngau du ze 2032 re tein to gai de ze ka chele Re Delio Kachepe Punisaze, America Kadai gize economy heart attack, Wang Do delay, Zarang Toge Kakadai delay, Zakati delay, the Paze businessman Dibico lays a Chiranmakte, Chuna, America Kadai mene, country Katsam Katsame Periga, Zet Katsam Katsambe Terif Kaizabam is Ize, America Kadai Mahange, Wanka Kadai Berahaze, Wanka Kadai Tinkum Kumna Kumchumukike, economic crisis, Wang Do delay, Zakati delay, the Red Doli Kachepe Punisaze, Ize, Tinkum Kumchumukike, economy heart attack the wang do tile is a chips Ahuibe economy heart attack wangai te zena America kadege zat ka cham ka hare vise pedo tile zek chile zai chirumuk che redulio ka chebe penis aidu sa za pana tati beting kum chana zate set kumge economic crisis wang rablam gadu rang tu gain di beko tile zek ka chile zai pana chuna America kadege Ahuibe economy heart attack the economic crisis ting kum chum nong ki ge wang do tile ze rang tu gai ka kadai tile zek ka chile ai belam ge pana economic crisis lam ge ko tate bina aize wang rang ge nom ge lo design ane chuna ge bond bazar je ki ka sang di dele ze ka chu dele ze pana sa economic crisis in gira ze economic crisis wang ma rade design ane aize bond bazar tu ze tim cham ra hang ge nang be ko le ze ka chu dele ze America ka de ge chuna ge economic crisis global ge ne du wang do du bela mui le ze pana rang to ge dele ze sa le tam ka de me ku nai kum ting kum chana se kai ze nge kum ge finance sector 37% sone du kize kanto dele ze ka chu dele Indiaram kadai manaya European Union me ka ke free trade agreement FTA lam ke ngom po ta chabam ze lo kreze matai ngom po loi dele ze cheu sa aize ka global long ki ke Indiaram kadai manaya UE me ka ke ze aize FTA free trade agreement te do dele ze ka chu dele za aize UE me tai ke FTA free trade agreement te loi gai de sai na lo ket ke Indiaram kadai me tu ze plap ge ze miswanga ze ngau gule ze ka chu dele plam zan aize European Union me tai ke ze country plan kai ze sma bam ko le ze cheu ze pnuina ai ze FTA lam ke ze success ngau ze kangam da ngau design ana loket ke na country kai ze sma ma tai ke ze free trade agreement te rang ge ngau le ze ka chu le za ai ze FTA te ge design India ram ke de me peri ge chuna ge America ke de me 50% tariff kai ge ze bam du ze ngira hang ge misfunga ze pam pui ze pak le ze cheu ze chron mak che exporter hangadu miswanga ze petkulei ze kachi dele ze chuna ai blam ge UE matai ge du indiaram kdei me ka global long ki ge ai FTA te ro ba hangane ngom po te chala mui le ze sale ze churumang che chuna ge indiaram kdei me Britain kdei me ka ke ngom po te chaba me du ndamai ke Britain kdei go prime minister te ze ba me pe indiaram kdei me de be te wong ba mai ge ai be indiaram kdei banaya Britain kdei me ka ke FTA lam guru ka global long ki ge te be ze lunai samdu rang dia kai tele je sale chi bizegna Britain kdei manaya indiaram kdei me ka du ka global long ki ge ai be FTA free trade agreement te do dile je sale West Bengal state ke le empui ze MBBS gu student medical college gu student tai ge ba bana haro du ze rep te blam ge ze mina hang strok me chi be pui ze ka ko du be bo dai du ze tui kam lu tele ze ka te tele ze damai ke West Bengal state ku chief minister te ze pam pui Mamta Banerjee na chi be medical college tai ge ba bana haro du ze ka ko du blam ge ai ze tingmui ge empui me hang ko ta te bina phala zo be pe lo ze pana question te blam ge ze chi ge pana ze MBBS gu student ze pa ze Sikia medical college student chang de ba mi bisegene tingmoi gene tu ten roi rahang nang je tet kan roi be ko le je ka chu de je chi be lo ge bo mena pu gu ga ri je ten so lu je chu je ka ka dui de le je ka chu de le je patai ge bam de pui pakang pui jane pakti de le je sale Tamil Nadu karor ka chebam ge Vijay Gureli ge mina hang hadai je ket me tet kolone je je alia chai chi ge zemna ki ka sang di je control te rakti be gene punoi kring bang ga ga di balam ge chuna CBI mena jach ti je ke met gulei je ka chu de le za ai balam ge zenderam ke de ge turam ki dilang be Supreme Court mena CBI mena ke met rahang ge
rangai de lei ze che ze pu committee ka cham me ka chum lengai lu ze ai me bonet chi ge dai go me tak te ko me ka chi bizu beating ge ze CBI me na ka met ko lei ze sale ze supreme court me na ai blam ge ze rang ze chi cha kai de lei ze ka chi de lei Chaitanya Nanda Maharaj Swami ka che te du ze namai ke tarik kai ze snare ka chambe Indiaram kadai go capital Delhi High Court me na pachu impat para hange lun makta de lei ze ka chi de lei ze pachu chuna ge bang ze bam ze lei me ze pumi na poine mina hankrevis na matai ge pane sexual exploitation te bi bisegne ai balam ge pachu ze nimbe ko lei ze ka chi de lei ze chuna ge ai balam ge ze namai ke tarik kai ze snare ka chambe pachu ze bang ze bam go lei ze chu ze churmang che Delhi High Court me na sa ze pachu impat para hange chuna ge pi hi chang mar lei ze ka chi de lei plamzan plam ge case kai beze mina hang ke thang na na kai mak zegna jemana ki ka sang di zegna je pu case se roi mak zegna pet pe ma pur le se pu chum pet per hange petition file te gai pe du ze chize Delhi High Court mena lun mak che lu to da indi te le jes Pakistan kadai go Punjab kana nam spy me zen deram kadai ge na kum chana zen kai zen nge Diwali ge zete kle ra ba hange langai be ko mina hangna ze churmak te AK47 ram je du nim petale je sale za ai je Pakistan Punjab kana langai be ko Jammu and Kashmir kana BSF spy mena indiaram kadai ge punoi gu tarke ria wangchang ra beswo ge nim petai di dele je sale indiaram kadai ge school lakat sone du ki be ge teacher hang ka runa la moi je ka ti dele kana leis tu student mana lakhim re je madai sone du ki zala moi je cheu je chi be school ge je teacher me mina hang ka runa bam ge student me mina hanghim re gna hanghim re je ming area kumbe na poina ramya je chi student me ramane la moi je ka ti dele kana leis tu teacher hang ka runa be bise gna student me mina hanghim re ming si bam je bam leis tu punoi tu se ibe education je ngau lak tele in je ka chu tele je churmak cha punai du ka ka te be ge student me punai long kai je bam leis tu babu me mina hang ka runa be bise gna punai tu se te wang kam lak chi chi bise gna hindiaram ka dei go education system ge je na poina punai long kai je bam leis tu punai kaning ria je leisi je ka te wang chang mak tele in je ka chu tele je chuna ai blam ge je Andhra Pradesh state ge je school ge Andhra Pradesh state ke school ke teacher hang karu na ko je kelang lei je chu je Uttar Pradesh state ke student me kelang lei je ka chi dele je chuna ai be school la ka sone du ki be je teacher me mina hang karu na blam ge government me manning milu je mugu area ge du chuna anoi bambe area ram me du ai gum ram je bam ra hangen num gele chi bizig ne ningwe district administration me du je churmak je district ke pasui te me du je political leaders me ram du je nangmai haro lu je ai blam ge je ka ko belung ki ge school ge babu hang na te wang hangen ningwe try te do tele mai ting chogo kar chibrasa Zememankanews ai kana doi ka ai